mo bi akwa at the attention TV so munim say attention dey biara dey tenase a de nsama ekoso ene e de bram na ene den na amansancha me de ewo mawo ene de me wo mawo nyina ne say munim say Ayisha budi say Ayisha mudi o sa hwan akọ grante interview bi ewo Angel FM na Angel FM interview na akọ grante no eno ene wo bobọ nkofo bi din a kire say nsama waka ewo sa video no mo me pa to yenkọ na yankotie nsamo a Ayisha mudi e de tudwa no abi Ayisha mudi adenti na wa ye late woni mi say me minimum she sister me ba cho na me kobu gas and me kobu diesel inti car ni tuba na nim kakra na start say ma me problem wo ba no yes omudi abakra inti say me si na me dwane ba eti me japa say the message anu say wo ba producer ma signal kra me fi no me kobu diesel fa che me see and na ka me say me call it off ba onu me so sister me baby mama intimi nya obone de chese me na me wo mai ma wo me baby mama me intimi nya obone wo ba ne sapoma na me wo na ma wo baby mama eti de ko ba ye no I be kobu is it true when e be my evidence no o mi di mi ka o mi hwe me chese say the message me no say na ka metutu si nyina wo so yi so na enti on say ala o mpesa ala o mpesa ala o nim say anhwe ni ya metu bo ba ya modi ama me free ya na asema ba wo ba ya modi ete say nyame adom bibi aboko de ma me ba TikTok camera na nto so nyame adom bibia ye boko na mo so e nyankopon adom say enye kra yetim enye kra nti say so we can complain you know that who I felt pa what's your secret my secret here, I mean, taking good care of yourself. Of yourself, I see. Obijiji. Nice one better na Ghana na. Obijiji wa. No, the beer. What can I do? No, how to finish. No nonsense. Don't lie. They are very necessary. They support. You say me you don't go soon, no. Oh, it's an theater. Ayisha ya modi. Wabaya. Theater. Yeah, baby. Oh, Ghana now abrochiri. And now you're tuning now. Me were both. Oh, hakakra or hokakra. Yes, of course. Are you still married? Married. And I say we are separated and now you're divorcee. Me separated. Where Jawari? Oh, me invite you be our Sir. Me invite you be our I see. Now Sariki wa your day. Sariki was my fiancé. No, or your wompana. Then you know last time me ba trasako me ba to no hono Onwa. Na say na ukunu no. Debi, say we to no me we bia no obesre shito wo shito ni bia ko. If you are not the we shito ni bia ko di. 102.9. What that's what the same house na me buy. Me that's what ha. Nyame adom. Say wa wo fie. Yeah, enyame me fie me rent. O rent. Yes. I see. Now adenti na de bia you are in the news. Because some pemasem. Omo ya da o. Me yeska obi akam asem o yeska. Succeed. Inti. Won't you win that mo apia mo da so twema anso ana? Yes, your court 21st. Sika no won sa kan. Na wo sika odi betua. Entu won tia sika da mo na apia. Woni Only one city I o mutokuro. Ebi mi o. Ni nyina ye hype ni packaging. Sir, eti wanya boss lady. Na boss lady bend wa fraud you be 3 years ni no ntumi ntwa na ipa ko dey dragging it to court. Board lady so monye sa me ye pray me. Enti mo da so court. Yeah, that's so court. Because all the scanner bank say ye just but onye scan bi obetua 100,000 Ghana na onye bi. Just assassin da so ho there. Assassin any pa no me the pictures no kwa ha. And no pay kwa me ba me fa ho. Okay. It's only if you as nigga boom. Me if you say any problem. Money problem. Na say am tell so post 2 video or say Chrome had here ye obi ade na ye wo na wo there without you no ne ade. Obi amato aduane ama na edi dade. Obi a like maboa ne da. Obi a wa frame me madam dade. Oye bibia sometimes you know you choose to. But sometimes no call for san wo ha ho. Na phone bi na ade man no e da so ana ko je wa de back. Most start to. I say me ko je kra. But the phone no chair no. Say me the phone kwa be ma wona me frɛ obi I remember. Say I remember. Me pa me pe say if you atro to one person. Na adansi enti wo frɛ o he wa. Adansi enti me phone ma Obi a me dey na to. But why na we ye good bebre o chicha amanfo ne ama sika ne ade. I remember when me wa adom we ye shopping bag ma. Ba cho me nye bi ma o. Guarantee. Oboa. Oh, am person me only me nya beef ntu nya nkan ti me di kan kan. Debi. Eti aka na ye benya beef a obi bete no. Oh, na me we say one thing na Ghana phone be. Sapomanya 1 year so man 30 million. O man 30 million. O Ghana cedis. Oboa.
Ayisha Modi. And I know, say you are a very kind-hearted person who know how to give. But I didn't know you be as a man who are blown in your Okay, my problem is, men ba me ho. Ghana, one thing is say, obi to me show atare no di watem. A hard dream pa. So he say Into show atare no di matem. Say me kai we be no refill because me ungrateful. Obi ton suo ma me agicot ye nkwala bre ma de agicot ye ma me ane se me ni ko ye adwuma ochi ame ka ba me nka nkrofo agicot to eduane anase omo musika ni bi but me won ka ye se agicot wa ma me like edwuma ma me nsa koma no da inti me nhye matare mfe ndi matem me kai eye nature ebia na ore fisa tare na o hye na e we yesa so bedu ba bi we obi papa wonji obi so because ma bre ni papa ne because obi eni wa ye me papa me di boni achi ane kada eye normal hima I see se wa boa me da na me matwa me na me ka che unua ba me na me di watem a kire no che obi beji sika free obi me ho oji sika ni wie ye no sika ne ba no amba interest amba obi friend na me tinche with edit to speaker or say Ayisha onye ni papa na me ni papa kan me tumi kukuru say sika ne ma ho me pa cho wan kasa wetie ensama ode tudwa wan kasa wo hu ensama ode tudwa ne bi aha aya attention tv me sra so ba like na we pia share na odo comment aba ama afoforo so ehunu e ko me din ari amansanche ame akwasi mensa